igama lami nginguKate Nobakhethwa wakwaMaseko kodwa originally ngwakwa Mabhena from KwaNdebele. So ngiyindrebele the green one with a line. Shoda nje ukuthi alikafakwa. Kodwa nje hayi ngingumabhena imbudo momhawu masuka sokwe. Ukuhlala Davidton eThwathwa. Bathi ngizophi testimony. Hey. I was like, Ningtole off guards. Ningtole off guards, my leaders. Bathi ngiphi volume. Ningtole off guards, serious. I didn't thought things will show anything. I mean, I'm just here to support without saying anything. So, ngizosho testimony yami nje ngebusiness since ngene la ukuthi lingenzeleni. Ibusiness ngilithola uma wami la ibusinessini usisi Thandeka. So sisi Thandeka ngifonela ngoJanuary. Ngenzela umunye leader izoli testimony yami ngimtshela sisi Thandeka ngifonela ngoJanuary. Uma engifonela ngoJanuary sisi Thandeka, it was so bad. It was so bad. So ngifuna ukusho ukuthi emntwini ola ozitshela ukuthi impilo iphelile. Ungamiswa ile thuba ngoba ubheki life yakho ukuthi njani. Mina makangithola sisi Thandeka January makangifonela athi leadership nayi business. Waqala wangithumela presentation ngayibheka le. Yazi abantu mabakwazi ukuthi uyasebenza. Ajwayele ukuthi usebenze nabo kuma project amaningi. Zange ngimpendulo wabuya. Wangithumelela futhi sekangifonela athi ngicela ukukhuluma nawe my leader ngavuma. Kodwa ngitshela ukuthi impendulo bengitshela umunye ubaba izolathi azi my leader lento ekhuluma yilento ekimanje eyenzeka kimanje ngoba wathi makangifonela ngavela ngamtshela hey my leader azi ngiyakuva my leader ngicela ungiyekele ngihlele empetheni ngizibese depression abantwana bami abanasinkwa abanane ngazi ke wena uzongitshela ngalento zakho ngicela uhlukane nami ufuna imali nina yabona ukuthi ngimtshela into ezingakanani ngesikhathi esi1 ngoba bekuyivetch yokuthi depression. Abomashonisa guys, abomashonisa engibathatha ngiyongena ama business. Ngilo muntu ke mina mase ngizwile ibusiness ngiyakwazi nokuriska. So bengiriskile ngariska ngidliwe ngalendlela yokuthi ngingazi ngisaba nokuphuma efamily bengekho nomuntu engamtshela ukuthi ngicela ungiboleke 100 rand. Bekangekho bengamtshela ukuthi ngicela ungiboleke 100 rand ngoba ngibakoloda bonke. Ngeke ngingamkolodi. And angeke ngiyobatshela ukuthi ngiyojoina lento zami ngoba bangitshela kahle bathi lento zakho. Mara amazing yibo amabacanga uboleka imali beza kimi. Mara mangizenza bathi lento zakho. So makaza kimi usisi Thandeka hey azi ngihlale abuye mase kuzovula ioffice lokuqala athi my leader azi company the way ifuna sisebenze ngakhona my leader ngiyakwazi. Ngicela uzi company ithi izosivulela ioffice ngithi uqalile ke Durban nalamabhano wabo bolivula namhlanje kusenza salisekho. Ngibona ngathi office khona ngavela ngathi hayi ungalingi ungitshele ngeDurban. Balivula namhlanje 3 days alisekho uqalile ke manje. Ngavele ngasho netso. Angithi honest. Ngasho netso ngathi hayi akangiyeke ukugcina manje futhi na ngiziphethele istress. Cela hlukane nami. One day wangifonela ngathi mangifonela ngathi hey my leader mina ngiyabheda yini wathi kimi ngicela ukukuthumelela imali ukuthi uthenge isishebo. Angidepositele 200 wabuya after wathi ngithumelele imali. I think nama leader bayaqala ukuyazi le angazi ngabatshela le. Wabuya wathi kimi ngithumelele imali ukuthi uthenge isishebo ngathi ngiyabonga my leader. So makaqeda kusho njalo ngathi lo muntu engingamazi usisi Thandeka ngicela ukumazi la. Unfortunately uyangazi kune business engengeza nayo la. Ngoba hey guys mawunenhlanhla yama business mina nginenhlanhla yama business amasha afikayo but most of the time benefit ngoba kunama top leader. Angithi nazi sinama top leader guys. Khona ama top leaders ngithi sengifike naye ama top leader ithathe khona omunye ngimfonela maye ngithi ngila eDurban athi kanti ize nawe ngithi ayizanga nami uthi ngiyakwazi phela wena uwoza nayo shuthi kahle le business ize nawe ngithi this time ngijoyinile ngoba bajwayele ukuthi ngiza nabo bona bawathathe adume ngabo kube yibe beza nawo mina ngingisali yayibona into ezinjani. So usisi Thandeka makafona nge25 April athi siza bafaka ipost bazoyenza presentation eJoburg bafaka ipost amalanga ayi2 beze eJoburg bazoyenza presentation ngiyibheke futhi uyangithumelela ngamabomu manje maybe kasije ukuthi ngizothi ngiyeza ku presentation ngimbheke ngithi ngiyamphendula abona ukuthi angiphendula abuye
athi kimi my leader ngicela uze ku presentation ithi my leader ngithi joba uyazazi nawe isimo sami kungukuthi bekangincenga ngathi my leader ngizokufaka yini ngithi azi my leader the way ngakhona noma ungangifaka nyoma phambi kobani ngimtshela ukuthi ngenza imali ngoba the way ngakhona manje umuntu engizomtshela ukuthi ngenza imali uyovela bheke mina ngokuqala athi sorry sis uyenza wena unje so ngicela ungiyekele my leader ngeke ngikwazi ukuyenza lento bengamreject ngendlela embi bengimtshela ngendlela eright ngimtshela ngicela ungiyekela ngeke ngikwazi ukuyenza lento yakho manje the way ngakhona manje ngeke ngikwazi kuma phambi komuntu ngimtshela ukuthi ngenze lento yenza imali yayibona so makathi iza ngithi mina nginamali ukuza lapha ngithi uyasazi isimo sami ngihlala ngikutshela angidlali ngawe mangithi kuyabheka athi ngizokufakela imali angifakela imali fakela imali ngibizo bona umunye uCecevani kanje ngisebenza naye ngimbiza ngithe yasambe athi naye athi akanamali sicela ukudliwa guys le business esiliwe kulo ngifuna ukunitshela ukuthi wayebelile edit ngakhona la ngenza ukuthi ngabe uyothatha umashonisa ngoba uma ujoina ubohamba uyogcwalisa i-affidavit bathumela amafomu angawo umkhakhabula ugcwalisa i-affidavit uthest ulone ucertify ama-ID wenze uyayibona ukuthi legit kanjani into yakhona uhlanganise kulawa amafomu wagcwalisa usayine amafomu amaningi ngathi uthenga indlu or uthenga imoto mawuqeda uwathathe uwathumele uyayibona ukuthi beyinjani that's why ngiyongena kuyo umngane nami ukhulisile indlu wenzani ngayo banama offices ama-financial advisors. That's why ngaba nesibindi sokuthi ithi ngiye kumashonisa ngiyofuna imali. Ngoba phela labantu ba legit angithi sho kanjalo ba legit ithi ngihambe ngiyoyifuna imali. So leaders from lapho ngabiza uCecevani saya ku presentation. Guys angifuni ukunitshela manga. Lelo langa lelo mangifika ku presentation. Bathi mabenzi withdrawal ubaba Ngcobo wenza withdrawal phambi kwami. Ngamtshela kahle ngithi yabona baba ngizokukhombisa wena. And I don't talk too much. Ngisilo umuntu okhuluma kakhulu. I'm good in action, not talking. Ngizongitshela kahle ma leaders. I'm good in action, angikhulumi kakhulu. Anginasi isilungu esiphezulu. Anginalutho, but ngine action. And uNkulunkulu azange ngiphelele lenhlanhla yokuthi hey ngifundile nani. Mina within 2 weeks bese ngiwu VIP 3. Wow. From lapho I think ngithathe just a month last time Masville office lami eJoburg bengiqualify uVIP 4 and uVIP 5 wami the way ngimstructure ngakhona yabona ukuthi kuyoqhuma njengama popcorn so manje uVIP 5 so guys there's money here ngithe bengikolota kumashonisa ne bengikolota more than 40,000 omunye 40,000 kuye incane la ne kumbulana ngithi asifani mina 40,000 ngimbe ngathi million leso sikhathi 40,000 ngimbe ngasi million that's why bengibe depression so manje ngime la with only 2 months ebusiness ngijone nge28 April 2 months and a week akekho umashonisa engimkolotayo guys guys umntana sekhaya bengihamba naye njengoba segoli ngemoto imoto beyithathwa ngiphozeswa bathi bayayithatha imoto I paid the car ukuthi imoto ingathathwa so le business ikhona ungabheki situation yakho ngajudge situation yakho kuya kuyo ngoba ezinye izinto zasilimaza ngoba you judge situation yakho kuya kuyo judge ikhaya kuya kulo ujudge nini usicompare nomunye umuntu we are not here ukusicompare nomunye umuntu iba i competition of yourself angeke ngizovuka ngisicompare no leadership nomkhosi no leadership bani ngi competition yami uma mina ngingakwazi ukuzisukumisa mina ngiyenze sure ukuthi ngiyaphusha ngizohlala njalo ngiza nezinto clever bazithatha ngoba ngithi njalo ngifuna mangifika ngicabanga ubani hayi kunosibani engimaziyo hayi kunosibani khona yenye bengize nayo business beyikhona kudala ngifuna manje beyikhona ngifuna ukuyikhuluma ngoba nizomangala beze nami bathatha belungu babuye eBrazil belungu ngathi ayasambeni eDurban kunamalide engaziyo ukuthi angayenza lento mangifika lamalide wathi thina sijoin noma ubani wena uzoba ngaphansi kwethu thina sibe phezulu yo top leaders bala bathi kimisa nabo basuke from Brazil beze kimi ngabathatha belungeza nabo angifika la angitshela kahle futhi bababiza kamnandi babizele emhlanga babafika emhlanga babatshela kahle futhi babathatha bathi kimi asijoin nanoma kubani
wena uzoba ngaphansi kwethu thina sibe phezulu. But ngifuna ukunitshela top leaders manje bafonela mina bacela idatha. So top leaders bayasiyuza guys, ngicela niyilungiseni lento yabo top leaders. Top leaders bayasiyuza njalo basitshela kunale business elasenza saba rich. Sonke mase bafuna ukusidla bafuna sizosebenza basitshela ukuthi siyila ama top leaders walela business. Angithi bese thina nathi siyagijima ngoba silandela u-top leader. Engiyithanda ngale business akuna top leader la. La uyi top leader ngomsebenzi wakho. La uyi top leader ngomsebenzi wakho. Ngiyangena kanje ngibe u-VIP 3, u-leadership angene abo u-VIP 4 before me, or ngibe u-VIP 2, u-leadership angene abo u-VIP 3 before me. Ikhampani ayikhulumi nami, ayingibuzi ukuthi ngoba u-leadership wakho u-VIP, bakhuluma naye ukuthi hambo yenzise mina. Hambo vuli office, lungisa sivuli office. Naye abadinge permission yami ukuthi udownload wama yovuli office. Abadinge permission yabani. So indaba ka top leader ayikho la guys. Njengoba ulana